Алып келдің бе? Не болды? Сен алып келдің бе? Алып келдім бе? Шығардан. Бұл жерде ақша, короче. Менде товар. Алмастырамын. Ол, баштадық. Ким баштайды? Мен баштайым. Аниманың 100. Кет. 1, 2, 3. Башта. Короче, birinci soru. Senin apandın jurnalist balası var. Jurnalistin adı kim? Абдурахим. Тура емес. Неге? Мен бір туған ағам бар, алдағы Абдурахим журналист ал. Сұрамандай болады. Тыңшап тұр. Варианттар менен. Қырғызстанда ең чоң көл. Мен қара демей. Ең чоң көл бұл ысық көл. Ошол ысық көлдө қанша литр су бар? Вариант А 1 миллион 700 000 литр. Вариант Б 2 миллион 500 000 литр. Вариант В 3 миллион литр. Вариант Г 8 миллиард литр. Ошондо жообу кандай? Сен айтты. Жообу биринчиси. 1 миллион 700 литр. Миллион? Миллион бу? Тура айтсаң. Вариант Б А ушундай. Ошондой анда. Акыркы мүмкүнчүлүгүм. Дагы бир ойлонуп көр. Ойлонгон убакыт жок, ошону тандадым. Таңдадым. Жооп туура эмес. Канча бар экен? Туура жооп Дсы. Аны эч ким литрлеп өлчөгөн эмес. Суроо. Ынтымак коомдук регионалдык телерадио компаниясынын алып баруучусу Рамазан Абдубаитов кимге үйлөнөт? Вариант А Айжамалга. Вариант Б Софияга. Вариант В Дамирага. Вариант Г Бегимайга. Өзүң кошумча вариант койсоң да болот. Канча мүнөт убакыт? 30 секунд. 30 секунд. Так. Бегимай. Салып сурасам болобу? Досума салып алсам Болот. Досуңа компаниянын эсебинен 30 секунд убакыт. компаниянын эсебинен чемпион болобу? Алло, ассаламу алейкум. Кандай досум? Ден соолук жакшыбы? Тынчсыңбы? Иштериң болуп атабы? Үйлөгүлөр тынчпы? Аяш жакшы жүрөбү? Кандай аяш уулдар жакшыбы? Тынчпы? Жакшы. Каяктасың? Үйдө элесиңби? Негизи жакшы жүрөсүңбү? Болуптур досум, давай, тынч бол. Сүйлөшөбүз. Жоопчу. Жооп сураш керек болчу. Ден соолугун сурап койдум да бияктанчы. Так, жоопчу. Жооп мен өзүм айтат экем жоопту. Варианттарын Бегимай, Айжамал, София, Дамира. Ушундайбы? Алардын бири дагы жок экен. Ким анда? Билбейм. Жок дегенде Кудай билет деп койсуң. Жок дегенде Кудай билет. Так. Суроо. Сага даярсыңбы? Сен суроого достойный экенсиң. Ойлонуп көрүш керек. Так.
Bir adamdın organı menen dünyadagi bir şardın аталышын бириктиргенде адамдын аты келип чыгат. Кандай ат келип чыгат? Жана кайсыл шаарды бириктиргенде? Варианттар. Австралия. A'sı. B'sı. Afrika. B'sı. Rim. G'sı. London. G'sı. Yok. D'sı. Oş. Uақытың аз. Ойлом. Кішіне түсіп бербейсің? Мен ошты олыз қойым, ошты тұрауыз. Кішіне түсіп бер дейм. Мен түсіп бермеймін. Елік түсіп берді. Мейлі арамаса. Бұл ойында сен жеңдің. Жеңіс тайымыз тарапта. Товар сенікі. Не бар içinde? Картошка бар. Картошка 4 кило. 4 килограмм. Есеп. Мен қол бер.